wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. Hakasin kabasan kinongkit kam kanong tulo Eri Farmers Association NEFA kilala ban penlong biang ye kawe katamasa kabalatip kum kari kunai latenrai ya kabala pelong menta kasngi ka arpoi terik nok pra ahmadan dan nong tulo. Habaya day bakate katamasa ri kunai latenrai kite kinongkit kam kan NEFA kiloong bakanong rim kabala pelong yeki bakin pelong ye kate katamasa kalong ban penpau perthai ka jingriu spa ka kol shor tenrai bat kariti ka dustur umen barim hakate kathan. Kata nadu karyam kabej, kasyat karwai, kaput katem, bat kamtam bakate kathan kalapau, habaya day bat kakam than jan, kablayo ru kajing itu kum kathan jong usai rendia. Hakani kasngi lawan bansa kilang da Deputy Chief Minister ka Jalau ba Preston Tensong, hakajing don ringkat uba Mirror Bonds aim Emily kanongpo, kilongsan mansan jong karat nyong tulu, kinong yalam ka NEFA bakentup ya ka kong Bimalay ka President, ka kong RCM Advisor bat kiwe-kiwe kiri rang ba kinong yalam seng bhalang, harangkat kilong kemi long kapa lembat shibun ki kun samla na katikathan. Hagati kasngi nakaliang kasinjuk rang ba shnong jong katikathan kala IT ruwi ka dorkas Deputy Chief Minister ka Jalau ba Preston Tensong, habede bakasurok nong po den Sonapur Road, halor ka jingjat rathai, bat kijing bagi pat ba, deki post name ki lamat ikijing ki papendon kam ling ba kani kasurok bat kamtam ki bapang bashtang. Syong mentabat ubah merelbon lia persyang banyak draw ya kamap. Kani kumden area kani ke snong kabadon kam kabalong tik kum kadabor. Baleng lay ong kalong kadabor na marban nang tay napo umsning. Bapiniat pinpoy syatay sa mau hati. Na mau hati pinpoy kawe ke snong kabangong ka utray. Nang tay na umtray banpoy hande haumden imatang kumbaha po arbosan kilometer. Kabamut kawan connect ya kane kesnong bejongpi. Kabaar pat nanong po haumden kumba arbo kilometer na umden hamarmain kumba katwe kilometer. Bat na marmain siya bernihat kumba laipo kilometer. Ladangila ban connect iya kata kane kadabor. Kane jaka bedeng ya ka area umden barokawi. Dengan iya ka condition jo kasurok dengan kuak ban ong ya pi. Nakaliang jong kesorka bat nakaliang jong kapludi department nakwa ban ai ia ka assurance kebengi ong lene ka kular hakmat jong pi ba ka umden kandei ban long ka sentar ba jong kane ka konsensi nompo nakwa bakan long bat bakan jia Bangin warna ia kasurok kababit kababiang. Kipat ba jong kani ke area barokway ngaw baha ban prepare kata. Kemau baha don kikmi kikpa leni kikun samla kibapuli kibasya ialam bakla hakajing mut kejing berkat jong ki daka baki om. Ba anda pilapas na kajing puli jong pidei banyo kam sorkar lada pimyo kam sorkar kita kinong yalam maka sorkar kita ki bomler kata kelabak nanti
Namadon ki bapak persekutu bakla. Ladagi sensyar mangi, ladagi yo mangi betau sorkar, ki ong manaya ki kun samla perok ngila ban aikam sorkar, kata de ke babakla. Lada don uno kano ki balak balek kumta ngau ngepi ngade yu benengkong berisain kumoi beli. Sengapa ki kemi ki pa ki kun samla nama teng isya ia lambakla. Ngatrai piken mau bha kai bajia don ki beslutu bakla hamta menong kendong jongi ana ladala pat penkela ya ke reservation policy kai bajia ana ka sorkar kan wan adhi ban aikam sorkar abi ka bakla ke reservation policy ka mengitrei menta kalong saupau khasan batsan menurut porban bataikan Kerpang hapo kani kadong kathan karan dong tulu ko bi kejungi syabhang kajingla ban penne pensa ya uksai rendia gisno kemen ban gisno buram langba jong fisa kani kapor ngai kubli ya ka sarkar ya chief minister ya fi ya ki menteri jong ka sarkar baro hapo ka sarkar MDA 1 ha ka kapor bahaka khan arterik jong February arjar arhuwei la itu la notify lengba da gubernur baya ka umden diwan kum headquarter hapo karaj nong telu la itu kum besnong jong uksai rendia kane gadei ka mat ka bakongsan hadu kata-kata ka banginom la aban thit da gador nom don pisa aban thit da gador banginio ya kane ka jing itu ka bekerpang